Kebeli pibaro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah sengi Shillong. Laban penkot ke jimpang TV lebih piang Khubor Hakitan bernihan. Lepli ke lempung lek men ki kasi jan jabat garu ha Shillong. Pasat sentiu ki dukot ke hito hamin sketrit. Bat hikai nong rep ki start kerep karyang hapin thor ba sentuk siar jawai. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam benya. Ko-Office District Tuberculosis Officer haka jinga lang bat katanat kakwat kakya PHC bernihat haka khatsau terik risau kila pelong de kejingat pat ba negarali hasilinter ke surok ba jang Shillong bernihat. Kejing temu jang kini kejingat pat ba kalong ban pensyai bat penpriang pat ba halor katong jang ke sorkar ban rat dingkong ke kejing pang bampong tuberculosis hakari India berok away. Kini kejingat pat ba kalau penpriang ru ya ke Khubor baya kejing pang TB la ban sumar bat ban penkot de ki dawai bekensai ki bala ban yo ne ki primary health center ki badan hakinong kendong. Hakini ke program lawan ban shimenta palat spa ngut ki kena school na Moonlight Secondary School bernihat bat na Don Bosco High Secondary School bernihat. Kakong Tracy Kharkamni State Coordinator ki Asha ki bedi kinong tre ki ba khmat tam jong ka kwat ka khya harangkat kinong hikai bat kinong tre jong ka PHC bernihat kilawan banishmenta ni ka program pen priang Khubor. Haba ajing kren pen shai pat ba na kaliang ka kong ites mukti supervisor PHC bernihat kalong balada don kidak kishin kum ka jerho snam ka jing shit med Pus ep min mit bat kiwe ngimde ban buri lani le ran ban wan le ya ka test bat ngide ban le wut chaki jaka sumar ki bakhamjan kanang be kinong tre jong ka kwat ka khya kin la ban ai ki jing sumar kloi lan kat bala sini mo ki jing pang blood pressure bat ki jing pang cancer ki bakan re bah jadi nak kadaw bang em pikir bah ka bam ka di ba dia ka lifestyle ko jongi nak kata kadaw ban ya le ya ka dia ka jing pang kalong ka bala kalong ka ban job lada pi bar ko ya trelang ban ngi ya kitya lang bat kumbang la batai kita kidak kishin lada don dan ka jinjir ha ka bah boys daya ataya wanna ban tes lada jam siun dala di dawai lada pi don ka jing soswai ngutulot pimpo asi ban bam jing bam la ban wan ngin tes pi ha ka por ka babiang ban ngila ban rating khom ya ka ni ka jinpang ka belong ka wei ka jinpang ka bakan ri tam hang ni ha po bernihat ke jongi Kejing rakhi lek men ye kejing dap nyop san snem kejing lai lut kari India bat san pho snem kejing yo e kejala Meghalaya bapura umentri rangba ukon rat ki sang mau la play pat ba e kelumpung pin isap na kijat ben riu khasi jaintia bat garo ka ba ar sngi ka khat saw trik bat khat san trik risau State Central Library Shillong ha kejing elang play pat ba la don long ba san bor shulai menteri ka Arts and Culture Commissioner Arts and Culture ba Frederick Roy Kharkongor bat Director Arts and Culture USK Marang Menteri Rangba ha ka jingkren ulapen kan mau ki jingja ki bakraw ha ka history jangkari ka wei ka jingyo e ka jing lai lut nyo pesan sne menchwa na ki kti jang ka sarkar nongwei bat ka baar ka jingyo e ka jala bapura la san phos ne menta ulo ongru bakani ka pateng ka deban tip e ka history jangkari bat jang ka jala ulo ongru bakalong ka badan kam haduk kata ban penjanai bat ban kinti ki sap ki phong tin rai bakin thup e ka put ka tem karwai ka siaw karyam ka ben ka shet ka tiu karep karyang ki bapin i ka jinglong nilla ka wei pa ka wei ka jat pen riu rilo hakani ka sngi lekin tiu nam riu tli kishnong ki balapin i per thai ye ki sap nilla ki bakan thup e ka maurang khang na ka benta ka put ka tem tin rai kalarnai West Janta Hills na ka benta ka jingtabit banchna khiu khindo ka pahambir Ribhoi District na ka benta ki khana barim baja ka tangmang East Khasi Hills na ka benta ka jingtabit banthan shilya Kamairang East and West Khasi Hills na kabenta ka jingtabit ban penwandur ha ka rong karup bat ka Amendagri West Garo Hills ha ka jingtabit ban oshrong dur lai phojat lapenyeng ha kani kasngi ye ki dur mot jong sim tirot sing sim le ukyang nang ba bat upa togan neng minza sangma ha kani ka jaka ka Trap Integrated Territorial Organization ka hito kalapelong de kajingat pat ba ban let pasat sentiu hakmat main secretariat bat hakmat ki office terekam ka BJP bat NPP ban penram juri ka jingsiat bom penmi air pensat selang khmat e kinong hikai ki bayat jai namot kyang nangba chamin secretariat hakan rhetoric risau Kidukot jang ka hito kilai at pat ba na umot kyang nangba sha secretariat sha residential house menteri rangba sha office ke NPP bat BJP bat penkut biang haumot kyang nangba ke hito kala dawaru ban slot kam ye ki armut ki pulut ki bedon kti ha ka jingsiat bom penmi le air pensat selang khmat ye ki pat ba ha ka te ka sngi hinriu terik risau
Hakani ke program pasat sentiu berjai-jai lai snok tilang de kinohikai bet kidkot jangka HNYM. Jadi petrol hagading kadang jo. Jangan internet, lihat nanti sisa 10% kami kesulitan kelas sedang berpendam pakemat jom besar berinya kan. Tang kita hidup tiap bat tosolkan. Meghalaya Demonic Alliance kuntlo ino ya kan nega report. Dong kumta mat susu jigi jigi ke berher ibalong kakum ka demokrasi rai bat lada pile Shillong ya kan nega an hok long beriu man beriu kunjungi dan pembangala ungi menne ngam senraindra kan ai bat kaya demokrasi yang pui pat jom kacat beriu kuburi. Kenang bikin nong rep kinla ban khet Khambun kiso nagajing tere shitom hakarep karyang bat kathung gatep hakakat sao terik risau ke Central Integrated Pest Management Center Shillong Meghalaya kumshibenta ban rakhi ke kharif arajar arpuar hadu arajar arpulai kelepelong ye kejing hikai ba arsengi ye kinong rep ke West Jant Hills bikin itu ye kiknyang bepenjulori jingthung bat kumjuru ye kiknyang ba ai jing yadai jingthung. Kani kejing hikai pat ba kalong kamat penroy karap karyang jang Sarkar India hapok kejing pet jingkmi jang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Directorate of Plants Protection Quarantine and Storage kenang bikinong rep kinang banyadai la kejing tung jingtep hakiling kha jangki. Lapin iru de kinuksa ke besai kedar haba kino hikai kilai lami kinong rep shipen thor kaba kabahasin tu kesiar bikin yo i dala ki jangki kmat ikita ki knyang bat kumno ban penyap yaki. Uba EMH Pasa, District Agriculture Officer, bat kiwei kinong terai betebet ke agriculture, kila batai banyak kinong rep ye ki pasok jeng hikai de ki start hakarep karyang. Pi kinong rep hi upat ki manalai ke field kaman sorbe ki mo. Kaman jat jing thong pi kaman wi knyang kaman wi jut sorbe economy deputy dewai. Kaman ketika dison mekan se yu dewai kawa. Mani kita jing thong le ki field ai. Kam on tu wa upat pi ki jut ini knyang thong pi hab study hapai ildo kutai do jing thong kaman man ki ki bat sat back ông hapai tha yêu kaman jing thong ni katte ha stage amu tangkhin mo de he mo pam ông hapai thang ye kini khandau hapai iger pi jut lene am ini jo pi am ki knyang lanang em ha im jo tit i berbuat em ki knyang wirap i ha feel ha hali se Ban pindu jatno ikijing di pinbuat kum kakiat udrox bat uduma haka kat sao terik mentau banai risau arajar arpuar kesengkur karshiing kelalum lalangi ki parakur bat ki kena skul badon hakashnong umrinja ban pensyai pat ba ikijing sniu jong udrox kakiat bat kiwe ki jat jing sniu haka bapin dan kambaklai ke social media. Lazdang shwara kejing yat pat ba rengkat bat ki plakat ki bathok persya ikijing sniu drop haka balai shimenta dakakur karshiing kinongkit kam shnong ko umrinja bat ki kena skul ki basdang nadu nalat jathang umpling bat hamatan football umrinja shadu ke community hall shnong hakani kesngi lawan ban ajing kren ban pensyai khambai ke jing sniu drugs kapat kakiat do SI ke maulai maukundro shing police outpost hakabala pinsa khilang do MDC ke maulai constituency uba Tabor lang pathau president ke kur kharshiing uba friction kharshiing usketri ke sengkur kharshiing uronal pi kharshiing urang ba shnong ko umrinja kinongkit kam shnong kinohikai school ki khana school bat kiwe de hakani kesngi ke kur kharshiing kala samru iki khusnam shaki khana school ki batho iki contain ki paket jingmut habe de pakajing sniu jongka kiat udrox bat kajing pendon kam bakla ye ke social media negative shopping, online shopping. Ngelembag India man, ulai dulu yutau Raj Electronics na po Madhya Pradesh. But through online, ula order ini kita electronics barang drone, jambal barang, ibu pahu alat pang. But hasil through online. Kenu kata marum pun. Nadu December, adu March kan 4 pun. Da kilaw hadi kata kilawan one complaint si one FIR. Tapi kini iba long online kini kan husiaba. Uba Shem Hok Garrett MDC Berim Kanang Ba constituency kat sao terik risau ula Shem ya kerai banya kun bet ya election MLA arajar arpulai naraliang constituency persya uba coming one umbon MLA bementa ladau yo tiket ne yo aru na ka parti UDP. Haba kali ke Khubor Hamsaya ka boong ya ula penyeng do ba coming one umbon
Uni orang ba ula kentat mardori ki khubor hamsaya da kaboong kum ubriu baladan ha kam syakri pat ba labun snem kani kade kejing thrang jing angnut jong uhi bantre na ka benta ki pat ba. Haba kali syapanga jing pan tiket jong una ka parti UDP ula kentui ki he ka parti bikin dawat jing tip penyak bahaswa ban ai tiket na mar kumbalong menta ki don arngut papan tiket nai ke UDP bekentup yu bat yu ba je trelang suciang MDC ke Sangpung. Ab every chiluti sengkeng dia phone phi myo bi report ko chi ha wan kli phi kichnong hap sia bi thluyung ki bru hap kli phi bnya bhai te thanang yo phi report ko bem moi bi phone di phone le to ka te jing tip yong nga ko ong ba kita ki observer dia phone ki nga ong ba report ka report yong kita ki observer man ko bakala tagar kam te nga ko yo ye jing bichar ko hok to sin nga membro report ko bian kelibnya la to yo ketika le em go hok yang to yo mau report bakala he Bat da ki tuki khubor ngila poi sya kabakut tat hadu benginde syembiang bat na kaliang jengi ngi kerpat epi bepin kershan de mi ke channel jengi da ka ba pin subscribe like bat share sya ki parlok jangpi kabli shibon